Pini nililang tumay tha rabji alam ke lake Thengparpan mune tum alek ta I ari along te tuta and lapen cinema long bethe ta agunda nai ne tunge Thengparpan ilokati lata tum theklong mata nang le chini ma Thengparpan ku pi Thengparpan lake romana tuma tengpen kulo dang te lada ke huni kanti kiti aning kehnu daga tu hapan kapati ading hodak si alang litum heno daga posi hadak si alang tu hapan huni kanti ket thonda kaching hon korte la peni jiratum Thengparpan ahormu kisman tu pula Thengparpan ke ne phanang pi jogi chodong lo te bu lakali Thengparpan ke lake nangli kachina vek nang jala pi posi Thengparpan se vek lo pi posi Thengparpan ate tu en lo pi posi Thengparpan ajang sai en lo ma alek en lo lakaduk ve nang li chi nam pa mele lakaduk ve akam ta lem tam arnam hirjume ta na tu long si hasi pini Thengparpan puala me tung chi dam nang chi akenang sot nei ke Thengparpan athak si arnam alang li methang aja kong pachini no he revealed his power alang li Thengparpan athak si amathang aja kong pachini no lason si ilit tu ampan ise kurin ning pi isi krinar ke balong ta na tum lang te theklong bima kibir bom atuma phan ke Kristo Thengparpan athak kithi ke kilu alam monta ili ke jok kelong bom atuma phan ke lake arnam aja kong lo amen ki jok kelong lelang atum ke krok la atum ke Thengparpan ke lake huni kan tia dim pusi ke no da ka tu phan kapati adim lasi Jesu Kristo pan Thengparpan athak ke sakun hot ke hola ke no da ka muni tu kila son si pulo pini an ke tum ta la itum ke do ke thak alam nang ke pudun kri heno la son besa heno chonghu heno kado ve ki pudun kri la ba phang ke pathi long lo ko puselang tum ke matha adai the o ba han pathi long lo pusi matha mon da tum chi ne what is the cross Thengparpan ku pi la si Thengparpan na thak arnam alang li me thang ja kong si chepakla la suppose Jesus Kristo la Thengparpan na thak ki thi ke munia tum ke matha nam ke ki lu pusi la sang ke kroi tum ke kilu tum lo pusi ko pu polo alang Yesus Kristo ke Thengparpan thak ke thia tum chini alang ni Thengparpan thak ke thi ke matro the balam cho ne arna ma so po po che krong yes Yesus Kristo ke arna ma so po arna me thang ma mat lo ansila bang so bang phan pathi nang ji pusi bonta chini ne tum pathi nang yi pu ke hang jo tum ta Thengparpan ko pilo chini ne huni pusi chini chot adai ke do pan hasti ke pia dim pusi chini chot bonta Thengparpan ke lake arnam ja kong pol tum chini den ha tum arnam si ka pathik abostu amar puta chini ne lasi hala tum ke ko pilo ma hala Kristo aphan ke kro kre tum kibir bom langa tum kachi endera tum ke lake Thengparpan ke lake ki du alam pusi ki puda hini a point na bangke Thengparpan athak si arnam alang li kang hon paklang monta arnam eli tuma phan ko an ing hon no ma lake arnam eli tuma phan epeklang tanglo John kripho angding so kri thomolong na tum thenglong atheke eli tum papi bom lang a hutsi Kristo iri tum a jok Thengparpan athak thilo ame thang ajirpo atuma phan kaching hon akethen nei ajir poke atum ke ajir po pharman ame thang apran kachipi hello ilitum aphan arnam adung ekeja ponjisi papi a pharman dhoromi abang Kristo pap he apon eboy petsi kai ke aphan thilo Jesu Kristo aphan a oke pethilo bonta karjong ke pereng thulo ise petor ke thom krinan ke bolong na tum langote theklong ke thom ba Thengparpan thakse arnam ilitum akisung an pen pehelolo akisung an pen pehelolo ahok petsi Kristo ili kache chak nang ji akisung akiso hey lapen aning duk hey alang lisi pondet nang lason klem dat seta Kristo akisung nangke arnam si aduk
ki pilo pusi ili tu matabom isayang neng pi pokera thom pli long purita jonang ni pi kresir ke proxy long pulo arna maso po pu kachi pu posi Jesu Kristo ke Thengparpan thak thilo monta nang lia ki sung posi thilo la posi alang ligerong ang tan alang li thilo pli Thengparpan thak si arna militum apap aduk an Kristo si inghor pondelo sins bearer alang li pap anghor anke alang li inghor pondelo alang li nut kang hor abang plang derlo pap kang hor pon abang plang derlo pini li pap he pena pot Jesu avia pik donang ili ke klem ke nu pena pot si Jesu areng sonang lo adu kipi Jesu kache chak nang pena pot si ili ke so medetang Jesu reng ke so nang pena jok ili ok pran mitu detlo ili ke doan mersaka sonsi ing botang abag butinta amethang ato warsi Jesu replo lapen arnam si Jesu aputhak ke pho nang ji atuk alang le phan chenek otlo Isaiah phokera ka thom pho chokolong na tum lang theklang po kaching hon korte le pening ji ratum pini na tum la son phi Thengparpan alam chini lo Thengparpan labang so Thengparpan athak si arna majakong pachini lo Thengparpan athak si akang hon ituan peklang Thengparpan athak si ili tum akisung an pen pehelo lo Thengparpan athak si ili tum apap aduk an a punishment an hasti an Kristo si ing horpon da lalo Thengparpan nang tum chilo that is the power Thengparpan aja kong lalo nangli la penili papi bom lang un hosi Jesu Kristo ke Thengparpan thak tilo labang so Thengparpan long si Jesu ke nangli huni neli tum ka doga be huni anta alang ling hor pon desi alang ling dak thi si alang ling nangli phan na pen phan pang thir si a ot atur pe pang si arnam pen pajalang thu boilo kortel pen kiratum Thengparpan nangli chini long Thengparpan ko pilo nangli chini arnam jakong Thengparpan ke arna makang hon Thengparpan ke ilitum Thengparpan ke ilitum akisung kiduk an pen pehelo Thengparpan ke Jesu Kristo ilitum honi kanti an kang horpon desi nangli phan kapang thir ati arna hirjume nale tum amen